Evde radyoya denge gele. Jinavendan uçayan radyo denge gelden başkodarın heja iru 18 Nisan 2025 iğneli Brüksel'e saat 8'de Lamede çağırdı. Emen uçayından avarojede peşkeş biken despekçen sern uçayın Erişen Gökeriye ben haber dudumen. Profesör Piyasa Gud li peşperi banga Brez Abdullah Öcalan haber pirsiyardı bilim. KJK bu vesile salvegera bistan adam zırandın ahıya daxuyan yekta. Lekan pahole operasyona kemezin destekir. Dubareden başkodarın hecem dest bi berfiriyan uçeyen xwedikin HPG gud erişen dagirkeriye ben haber dudomen. Daxuyaniyan avenda rakandun çepemenya HPG bi rengiye erişen ku arteşa tırka dagirker em bi balafren şer pek anin pazde hevdehi Nisan'ı qada berxwedan aya gire bahar aherama şehit delil aroja ve izape du caran bi balafren şer hatın bomba baran kirin. Erişen ku arteşa tırka dagirker bi çeken giran topu obusan pek anin pazde şazde hevde hecdehi Nisan'ı qaden hafta bak mji dereşe u zevke yen herama gare sedusu yek caran qadem berxwedan yen gire bahar u gire amediye yen herama şehit delil aroja ve izape 402 neh caran u qadem berxwedan yen sere metina u beşili yen gire da herama metina ye 57 caran bigişti 627 caran biçeken giran topu obusan hatın baba baran kirin şazde u hevdehi Nisan'ı ser qadem berxwedan yen gire bahar u gire cudi li bu tevgera helikopteran be ravastan dom کرد. دستوردان هزار مال ایریشانو های. 17 نیسان ده ساعت 13:45 ده وسایت زرقیا به تیپا کرپی و جهاز جامر آل سروی ایریشی چپرن میه نقدا برخودان یا گری بهار آهرما شهید دلیل آروجوای زاپه کرن. یکینین میه شهید آخین موش بدرونه یا kamikaze Bersiv'dan o vasayta zırhı imha kirin ev çalaki jibu Bersiva erişe kuarteşa tıkada girkerdi demen davide brengeki zede pek anin hatiye ile darxistan. Navenda ragand dunu çepemeniya HPG bi daxuyane ke ragand ko hevriyawan haqqi zinar o reber 18 çile 2025 an lehremen parasına medyayı değeri şeke devleta Türk ada girkerde şehit bune. Navenda ragandunu çepemeniya HPG jibo şehidan got Zarok egite amede hevriye mehaqqi heta hanasaya xoya dawi jisekna militaniya apoyi taviz neda. لسر خطا فدایتی مشیا اونا و خالدیرو کاتا کوشینه دانویساندن هفره مزنار پشت جشورش روژافا به باندور بو پارادیگمای ریبرتیا ما جخوار اساس کرد توای ارکو خباتین خو به سرکفتی کرن هفره ما ریبر به کسایت خوی شارزا فداکار و تمید خواست داربل دجمن بخوا ارکو برپسیارین خو به آوه کی سرکتی به جیانی HPG sozda şehidan ku xayal avan a Rêbertî û Kurdistana azad bicih bîne û ha got. Em ji bo malbatên hêjayên hevreyên xwe û welatparêzên Kurdistanê hemûyan re sersaxî dixwazin. Nasnameyên şehidan wane Seyid Yusuf Uçakan bi nasnav Heqî Ahmed, navê dayîkê Emîne, navê bav Abdullah. Li Amedê ji dayîkbûye 18 çiveya 2025 de li herêmên parastina medyayê şehîd bû. Abdülkadir Müslüm, bin asnav zinar raperin, navê nayîkê Necwe, navê bav Ahmed, li Reqayê ji dayîkbûye 18 Nîsana 2025 li herêma parastina medya şehîd bû. Eyüp Dala, bin asnav Rêber li Ce, navê dayîkê Akîse, navê bav Abdurrahman, li Amedê ji dayîkbûye 18 Çilaya 2025 li herêma parastina medya şehîd bû. HPG uha xala hersegerilayên şehîd dike. Şehîd Heqî ji malbateke welatparêz a Amedeyê. Heta dibistana seratayî dixwîne û bi cîwaniya xwe re zêdetir xwenîsî berxwedana li Kurdistanê dike. Li dibistanê xwendekarê beşa kompûterê ye. Dev ji dibistanê berdide û ji bo debara malbata xwe dixebite. Sempatiya wî ji bo gerîla çêdibe. Lê dema xwe digihîne emrê pêwîst zêdetir nikare raweste. Be pêvajoya berxwedana dîrokiya Kobanê re berê xwe dide çiyayên Kurdistanê.
پشتی پرورده کتر و تجه بهتر خناستکه و درباسی خادن خباتا پراتیک دبه. لوی درنجی پرورده که زیده دبینه. جهوری خواه فدایی تجربه این گرینگ بدستخه. پیشنیار دکه بچه هرم زاپه یا شرلی گرانه. لوی دره هم ده تونل شرده هم جی لناوا تیم نرازی ارک و برپرسیاری خواه به آوائی که سرکتی بجیتینه. هفره حقی لباجار سوری بابه لناوا مالباتا که ولات پاریز به نرخن خواه به دلسوز دیدنه. پشتی که دمکی دچه دبستان پرگاله دف جبرده ده و به دبار مالباتا خواه راده به. شورش روژاوا باندور لیده که لهنگی نتیجی دایشه به راه کی فدایانه شرده که ناسته که 2020 برای خود ده چیان کردستان او دبه گریلایک ددمه که کنده خالجیانا گریلایا خودی شرطین زور دگره ده هر کارو خواباته ده دبه خودی بشتاریه که به جوش لهری مذابه یا دربه این گران لداگرکران تین خستن دنا و خواباتان ده جی خود دگره حتی شهادت خوشی دبه خودی تکوشینه که بیناف بر آوینا آپویی شهید ریبر لجه اف جی جمالباتا که ولات پاریز آجنافچه آمد لجهیه هید زاروکاتی خوده تفگر آزادی ناسته که جبر کنه کاره به راحتی زمان دایی که باخفه ندیجی داگرکران به هرس مزنده به جبر خودان دیروکی یا کوبانه به باندورده به دیده ما سرلدانا کوبانه ده تی بنچاف کرن جبو دبارا مالباته دگل کاران ده خبته پشتی پرورده و پراتیک آخواه لچیان کردستان دگلک چالاکیان ده جی خواه دگره اف جی وکه هورین خواه حقی و زنار بری خود ده هرم ازاپه یا شرلی گرانه به فلسفه پاریک و کنجکی تفدگره حتی هناسه خواه داوی جی دبه خودی تکوشینه که میناک Koordinasyona Komalenjine Kurdistan KJK bu vesile salvegera bistan adamızrandan axwe ta xuyani da dida xuyani da gotun emset sala 21 bikin serdema azadiya jine u rönesans jine pek binen dida xuyani de damızrandana KJK diseri del reber apole hemu jine ku tevlimeşa azadiye bune hat piroz kirin KJK de şankir ku arteş buna jine ideolojiya rızgariya jine Parti buna jine u hevjiyana azat motivein esasiyen tekoşinavanın. KJK diyarkir ku avakina civaka demokratik abı peşenktiya jine jinu ve zindi dibe ugut Rönesansa jine ku ve rasti ifade dike jaliye cevheri ve tevataya azat kirna jiyana civaki. Tekoşina azadiya jine de heman demede asta veya gerduni jini şandı de tevgereme azadiya jine ya Kurdistan'e xoj rehin verxodana jine xodi dike u giyiştiye ve asti. Konfederalizma jinan a demokratika cihane dınava sisteme kere xistin buyuna hev parde jinu ve avadike. Eğer iru denge jinan be duruşmaya jinjiyan azadi belavi çar aliyen cihane belavuye ev ve diyalektikeye. KJK bir xis kuri berapos sala 21 veke serdema şoreş ajine penase dike u dibêje ligel hemu êrişên dijber en sistema bi serweriya mêr mezin bûna têkoşînê mezgîniya azadiyê dide. Divê serdema dîrokî de ji bo pêkarina şoreş ajine pêwîstî bi azteke hîn xurt a rêxistinbûnê heye. Em ê li her qada jiyanê bi çanda dayî xwedewandiyê bi nastameya jina azata civaka demokratîk hava bikin. Li ser vê bingê em bank li hemû jinan dikin ku li sistema konfederal a demokratîk de cih bikirin. KJK da xuya kirin ku ev salvegera bistan adamızrandına xwe bi coşa banga aştı u civaka demokratik ya rêbera po pêşwazî dikin û got ev banga ku em wê veke manifestoya serdeme perase dikin de heman demede cevhera têkoşîna me ya jineye. Her îzêde li dijî çanda tundiya bi serweriya mêr tenê bi pêşengtiya jinê têkoşîna bi rêk û pêk dibe. Li ser vê bingê em bank li hemû jinên cîhanê dikin ku xwedî li banga rêberê me derbikevin û em dibêjin têkoşîna yekbûya jinan ve sistema tecrid û işkence ya İmraliye hilweşîne. Nivîskar Fatma İzolgut ji bo Slavên İmralî ez spasdarim. Fatma İzolgut ku di hevdîtina Sûyekê adarî ya İmraliyê ku Mehmet Öcalan û Ömer Öcalan kiriye rêbera po ji wê re Slav şandiye. Ez ji bo Slavên İmralî spasdarim. Fatma İzol pêvajoyeke di têkoşîna jinê de cih girtiye ve got û wiha zman. Ez 2012 de ji doza KJK hatim girtin. Min pirtûkên Birêz Öcalan xwendin û min dît ku nirxê dide jinan. Min xebatên xwe xwest ku bi
Brez Öcalan repar ve bike min name nivîsî. Nivîsên min ji aliyê Brez Öcalan ve Erenî hatin dîtin û silav ji min reşand. Ev xebatê min bi nirx dîtin. Fatma İzol wiha dibêje. Min ji nirxandinên Brez Öcalan zûd wergirtiye. Pirtûka min ya xwedewandiyê ber bi Kurd gihîştiye Brez Öcalan û di hevdîtina dawiya malbatê de silav ji min reşandiye. Ez ji ber silavê wî gelekî spasdarim. Profesör Piyasa Gut li pêşberî banga Brez Abdullah Öcalan xeberpirsiyar dibînin. Piştî konferansa ku li paytexta İtalya Roma ji bo azadiya rêbera pohatê li darxistin, Profesör Doktor Gin Piyasa ji anîferê axivî got, banga rêbera po banga pêkanîna fikrê konfederalîzma demokratîk e ev yek ji bo her qada cîhanê derbas dibe. Piyasa wiha dewam dike. Fikrê Öcalan di nava civaka sivîl yan jî di nava rêxistiniyên çep sosyalîstê piştgiriyeke xurt dibîne û daxwaz dikin ku Öcalan azad bibe. Erkame teva ev ku ev piştgirî ji her demê bêhtir mezin bikin û belav bikin. Profesör Doktor Piyasa daxaftina xwe de balkişan servan xalan. Mînak ez li zanîngehê profesörüm û di dersên min yên sosyolojiya siyasî de li ser konfederalîzma demokratîk û şoreşa Rojava mijareke tekbete ye. Bi saya van dersan xwendekarên min hîn dibin bê li Kurdistan çi diqewime. Lê ciwan bi giştî li ser vê mijarê xwedî agahî nînin. Lewma girîngek û vê fikrî bi riya dersên xwe bidim naskirin. Divê herkes ji bo belavkirina vê fikrî li cihê lê ye tiştekî bike. Piyasa destşankir ku azadiya rêbera po hêsan nîne ji bo wê jî divê her bêhtir têkoşîn çêbibe û wiha dewam dike. Bi taybetî Ewropa bikeve nava hewdanan ku azadiya fîzîkiya rêbera po pêk bîne. Ev berpirsiyarek dîrokiye û divê zehtê li desthilatdariya Tirkiye bike. Hem atmosfera li Tirkiye biguherîne hem azadiya rêbera po mîsoger bike. Piyasa girtina şarêdarê İstanbulê Ekrem İmamoğlu jî nirxand û got rewşa demokratîk li Tirkiye gumane bi pêngava azadî ji rêber Öcalan re rewşa siyasî dikare biguhere. Hêviya demokrasiya li Tirkiye azadiya rêber apoye. Eren Keskin got mafê hêviye mafê herî esasî Öcalan e. Hevseruka giştiya Komeleya Mafê Mirvan İhade Eren Keskin derbarê mafê hêviyê de axivî Keskin têkildarê mijarê wiha dibêje. Derbarê mafê hêviyê de biryarên girîng ên demê me hene. Ji dewletan re dibêjin serrastkirinên qanûnî yên nû yên derbarê mafê hêviyê de bikin. Mafê hêviyê îro bi saya Öcalan tênî qaşkirin. Divê Tirkiye demil de serrastkirina qanûnî bike. Eren Keskin balkişan ser giringiya azadiya fîzikiya rêbera apo wiha domand. Öcalan tenê girtiyek nîne rêveberê gelekiye. Her wiha îro ji ser Öcalan pêvajoyek nû ya aştiyê te axaftin. Öcalan di siyasetê de fîgûreke girîng e. Nîqaşa mafê hêviyê dereng nemaye. Divê serrastkirinên qanûnî hûrekirin. Em di pêvajoyekê nû de ne wê hinek serrastkirin bên kirin. Dewlet ne çarê vê bike. Eren Keskin wiha bidawî dike. Di peyvîra mezina dewleta Tirk ev ku vê pêvajoy bigîne serkevtine. Hewcedariya vê artnîgariyê bi aştiyê heye. Ali Önder gotkekê min bi destekê çaxwe girtiye. Birayê Sırasürya Önder Ali Önder derbarê nexweşiya kekê xwe de ji Ajansa Mezopotamyê re axivî got piştî ameliyetê birin beşa lênerîna awarte. Ji wê demê ve bi giştî rewşeke neyînî tune ye. Ali Önder spasî herkesîn çûne serdanê kir û got gelek kesên ji derdorên cuda alaqeyeke pir mezin nîşandane. Heke kekê min baş bibe ve bi xêra hêvî û duayên kesên ku hatin û kesên mesaj dane baş bibe. Şervanên eniya bendava tişnê ku li dijî artêşa Tirka dagirker û çêtên wê şer dikin destşankir ku ew ê li dijî êrîşan têkoşîna xwe bidomînin û nehêlin çete derbasî xaka wan bibe. Serîda navê min Cemal Efrînê, ez ji herêma Efrînê me. Ev demeke êrîşên li ser Rojavayê Kurdistanê tên kirin. Di êrîşa xwe herî dawî da di bendava tiştînê da, yanî dem da di Qaraquzatê da, di Dêrhafêr da.
ام جی جی خود به برخودانی دا دیگرن برنبری وی دجمنی هبونه ما و ماندن ما وی بردام بکه یعنی راستی جی ام لورج بیچتی بیجن چه به بلا به آخر کردستان آخر روجاوی کردستانی آخر کی پر پیروزه تمنی وی به جانی ما جی ام جانی خود وردا بدن جی ام تجاری یعنی راستی جی ام به در فتنات دجمن کو راحت در بس نوا گلمه به آخر ما داگر بکه حیا داویجی جی تشرین ام وی تشتید بیجن حیا داوی ام تکوشین خا برنبری وی دجمنی نسکنن دەستپێکی ناوی من میار عفرینە ئەس ji bajar Afrînê me endamê tevgerê ciwanê şoreker ya herêma Afrîn şahwayê em wek ciwan em destpêkê şer dod ez jî xwe di şerê tişnê da girt em evvel ji bo berxwedaniyê di tişrê datî meşandin ew qasî dewleta Tirk bi belaferê xwe êrişî me dikir û lêdan herî giran li ser me dihat یا تجاری ما دست جدوز خبر نده یعنی جبر کو اب ارک سرکتی دوی سر ملمه درک ام باش سرک فهم بکن و ام ارک دوی سر ملمه ام بگم ناوی من سرحد گرباوی از باجار خامشتم نهای شهر بنداو تشرینی هات مشاندن اب قدر کار ما ولون شهر ده مشاندن گلی مجی پشتا شهروانی خوا گرتی یعنی پشتا شهروانی خوا برنده حسان یعنی دجمن نگار در باسی آخه مبه و وی ولات خواه آخه روجاوای کردستان هم حسان برناد یعنی Li Sûriye di rojekê de 11 kes hatin kuştin li gorî navên de çavdîrê mafê mirovan Sûriyê Sohrê duh li herêmên cuda yên Sûriyê 11 kes hatine kuştin. Sohrê diyar kir ku li gundê cedî cayê Humusê ji ber pevçûnekê şêniyek hatiye kuştin. Hat zanin ku li gundê Sîwemîrayê Swêdiyayê jî di encama gulêbaranekê de ciwanekê jiyana xwe ji dest daye li taxa Cîb el Cendeliyê bajarê Humusê jî komeke çekdar avêtiye ser dikanekê û xwediyê wê qetil kiriye. Hat diyarkirin ku li herêma Selabix û Temirê ya li rûşlatê Humusê du jinên ciwan ji ber teqîna mayînekê jiyana xwe ji dest daye. Her wiha li gundê Akum ê Humusê du endamên hêzên ewlehiya giştî ji aliyê komên çekdar ên nenasî ve hatine gulêbarankirin û hatine kuştin. Li kampa Wafîdin a li herêma Duma ya gundewarên Şamê jî kesek hatiye kuştin. Li bajarê Hamayê jî jineke ji ber nakûkiyên malbatî ji aliyê xizmên xwe ve hatiye qetil kirin. Li gorî Sohrê li herêma Bin el Ulêbî yê li bajarê Lasqiyê jî cenazeyê mêrekek û hatibû xeniqandin hatiye dîtin. Li herêma Merwaniya ya li Rojhilatê Dêrazorê jî çeteyên Daişê şêniyekê ji bajarokê Ebu Herdûbê kuştiye. İro rojnameyên Erebî Xweseriya Kurdan kilîda yekîtiya Tirkiyeyê rojname El Ereb a Londonê ragihand ku Xweseriya Kurdan dikare derfetê bide avakirina dewleta Tirk li ser esasê hevkarî û naskirinê. Rojname dibêje li gorî Kurdan Xweserî nayê wateya parçekirina Tirkiyeyê. Rojname El Ereb cî daye nirxandinên lêkolîner Şîwîn yap ku dibêje Xweseriya Kurdan ne veqetandin e îfadeya nasnameya zindî ya di nava dewletekê yekbûyî de ye. Xweseriya herêmên Kurdan li Tirkiyeyê wêrê li ber welatekî herî aram pêşketî û yekbûyî veke. Ji bo avakirina herêmeke Xweseriya bi bandor divê parlamentoyeke herêmî û rêveberiyek baweyeke demokratîk were hilbijartin. Rojname El Xelî jî balkişandiye ser serdana Wezîrê Parasteyê Arabistana Sûdî Xalîd bin Selman ya Tehranê. Rojname El Xelî di nûçeya xwe de dibêje gaveke erenî hatiye avêtin û wêrê li ber aramiya herêmê veke. Serdana Wezîrê Arabistana Sûdî beriya hevdîtinên Amerika û Tehranê pêk hatiye. Ev serdan wê bandorê li civîna Amerika Îranê ya li Romayê jî bike. Rojnameya Okaz ya Arabistana Sûdî jî balkişandiye ser şerê bazirganiya di navbera Amerika û Çînê de û dibêje ev şer encama siyaseta serokê Amerika Donald Trump e. Trump bi duruşmeya parastina ewlehiya netewiyê û teşwîqkirina pişesaziyên Amerikayê dest bi kar kiriye. Ev siyaseta Trump bu sedema ku Çîn jî bahçê deyine ser bi sedan hilbirênên Amerika. Encamên şerê bazirganiya di navbera Amerika û Çînê de wê bazirganiya cîhanê sînordar bike. Êdî kes nikare bahsa bazirganiya azad û rola dewletê di parastina pişesaziyê de bike.
بله گودان جمن و چینی رو پیشکش کردن آنا خاطر ودن باشه. لەم قۆناغەدا ئەحمەد تۆفیق لە باشوور پەیوەندی لەگەڵ پارتی و بارزانی دروست دەکات و دوای گەڕانەوەی بارزانی لە یەکێتی سۆڤێت ئەحمەد تۆفیق دەبێتە کەسێکی نزیک لە بارزانی و لە زستانی 1964 1965دا لە نێوان گوندەکانی شوێنێ و سونێدا لە باشووری کوردستان کۆنگرەی دووەم دەبەستن و ئەحمەد تۆفیق دەکەنە بەرپرسی یەکەم لە ماوەیەدا حەزبی دیموکرات چالاک دەبێت بەڵام ئەوە زۆر درێژە ناکێشێت چونکە لە دوای ڕێکەوتنی ئێران و بارزانی لە ساڵی 1965دا لە بەرامبەر ڕادەستکردنەوەی تاڵەبانی و هاوڕێکانی بە بارزانی ئێرانیش داوای پاراستنی سنوورەکان و گێڕانەوەی کاتیرانی حەزبی دیموکرات لە بارزانی دەکات بارزانیش داوای ئەوە لە ئێران دەکات کە لێبوردنی گشتی دەربکات و سیاسیەکان نەگرێت بەو شێوەیە ئەوان واتە بارزانی و پارتی دەتوانن کاتیرانی حەزبی دیموکرات ڕازی بکەن بە خەباتی سیاسی یاخود گەڕانەوە بۆ ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەسەرەوە بنەمایە حکوومەتی ئێران لێبوردنی گشتی دەردەکات و بارزانیش داوا لە ئەحمەد تۆفیق و سەرکردایەتی حەزبی دیموکرات دەکات کە خەباتی چەکداری نەکەن و ئەوانشی بخوازن بگەڕێنەوە بۆ ڕۆژهەڵات ئەوە دەرفەتیان بۆ دەڕەخسەیە کە بگەڕێنەوە و ئێران لیان خۆش دەبێ و دەرفەتی کاری سیاسییان دەداتێ ئەحمەد تۆفیقیش لە ژێرناوی پاراستندا لە